Jeca Srđerović je prvi neverijal pripao Jarisi Urbi 2013. Sa Dejanom Katrinićem. Kičenović ima 2 pobjede, Bojsa, nećemo ga gledati danas. Gledat ćemo njegovog brata, Bojana Kičenovića. Šta je stao? Bakterije imamo dječi. Treba zapak tjera. Se zaupao. Da se zaupio? Teraj, zgazit će se konje. Start trke skroz s polja Primtor sa Novicom Đorđevićem. Čelo hoće Harley Denergy sa Vladom Pribićem, ali mu ne dozvoljava Vulkanonal i Ivan Vukov. Vulkanonal i Ivan Vukov na čelu Memoriala Bata General, druga pozicija Harley Denergy, treća pozicija za Jagada More i Dejana Katanića na četvrtoj s poljaka sa Brindor, iznutra Grumeti sa Mirkom Oračićem. 1600 metara iskušenja za učesnike Memorijala Bata General. Na prvom mestu je Harley Denergy sa Vladom Pribićem, na drugoj poziciji je Grumeti, Peta Brindor, pa onda slede Windkaf, Serial Killer i na posledku Urskaf sa Miškom Pantićem. Na čelu se ništa ne menja i dalje diktira tempo Harley Denergy, ali želi da ga već tamo u ulasku u kontrapravac reši Jagoda More. Dejan Katanić režavao ga je već dva puta. Uvideo je Katanić da Jagu odgovara Harley, pa taj stil trčanja vidjet ćemo šta će biti u Memorijalu Bata General. Skoro pa izjednačeni na čelu Harley Denergy, iznutra blaga prednost za Jagada More. Sada već na trećoj poziciji krenuo Grumeti sa Mirkom Oračićem, spada na četvrtu Vulkanonal i Ivan Vukov. Blaga prednost s polja za Jagada More i Dejana Katanića, iznutra kasa Harley Denergy i Vlada Pribić. Na trećem mestu je Grumeti sa Mirkom Oračićem, pa Vulkanonal. Šta nam donosi završnica trke Memorijala Bata General? Skroz polje izvlači Serial Killera Bojan Kičenović, ali teško da će uspesti. Velika prednost sada za Jagada More. Jagada More okreće se Katanić, preiskusno je bilo to. Pobeda za Jagada More i Dejana Katanića. Prolaze za Jagom